Kandasnya cinta Neng Rina. Alhamdulillah bari udah aing geus gawe bisa mantuan aing lumayan bae 1 liter 2 liter mah lah. Tinggalin ke abang, megang, tinggalin jauh ke abang, megang. Tahan ke abang. Gagal deh, turun lah. Capek aja. Masih kenal ke abang. Tuh, aing ragak cip lah, sesuai doang. Ragak aing gesan lah, ayo. Cip, kayak tuan baju lah. Tumben dia tuan. Mau ngegrok-grokin orang, udah megang dia lah makin malah, udah megang deh, bisa ayo lah. Rehe, mandilah hadang lah. Meli, woi, Meli, kemana sih tukang warung? Meli, woi. Kita gugorowokan bae, aing mandi gecan anggeus. Beneran, Hang. Beli sayur lah. Biasanya jualan sayur mana nanti dia lain jualan kayu. Oh, Pak Jatah rek minta sumbangan sia ka dia. Ye, sia. Ayo dang deureum. Aya, dan mah yang berapa kilo? Coba ya aing hayang 1 ton mah. Abuh, teu kira-kira sia bari dangdeur loba amat. Dasar naon? Gas sangguruk sumur. Bu, bala gua mah ti jelema. Eueuh lah 1 ton mah. Sia kumaha sih jualan nongko? Abuh, ampun amat. Ngomong ku gagaheun meuli hanteu. Teu waras tah budak. Aduh. Kemana nih? Kayak ima abah nama kela ya perlu. Oh, tuh. Assalamualaikum. Salam. Sih, Neng. Maaf, Bang. Maaf, Bang. Maaf, kayak maaf. Ih. Eta nu ngamen teu jelas amat sih, namun aing marah bae karak aku. Win, mau ke mana? Windy. Iya Win, dek kayak mah abah namaki. Nuk nontu kayak mah abah namaki. Biasa Win, aya perlu heula. Aya perlu apa aya perlu? Cie. Kasih dong, gak apa-apa. Neng, iya bager. Tempat itu tuh, mere hantu, galak. Parawan sih kok segitu. Ayo, Jack, let's go. Geus tuh Win, Rina ka dieu heulanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gara-gara nu ngamen tadi sih, resep-resep aya ngalalagarinna. Haram jadah tak ngamen. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Kumaha kabar Neng Rina? Cager? Alhamdulillah cager bah. Kumaha eta Neng kabar? Bujang sukses ayeuna. Alhamdulillah bah, cager ayeuna mah semenjak kemina geus kapanggih. Oh, tuh syukur bae. Ai cager mah alhamdulillah lah nya. Bah, emang maki ka mana sare keneh kitu? Eta Neng, alhamdulillah kuari mah anak abah geus gawe. Oh, syukur atuh bah, aya kitu mah. Heeh Neng, anak abah kuari mah alhamdulillah geus bisa mantuan abah. Emang maki gawe ka mana kitu bah? Di kota Neng, ilujeng dulur. Alhamdulillah lah. Ih, ayah saya itunya. Jarup. Wah! Jarang pulang atuh bah. Heeh Neng, paling balik ge. Lebaran doang, setahun sekali. Kok maki teu mere nyaurinanya anak merantau? Ada sih Neng. Berangkat nage karak mah keur peuting. Oh, gitu bah. Oh tuh, Neng pamit heula. Ka mana gegeran amat Neng? Heeh, kajen lah bah. Neng aya perlu heula sakodong. Oh, senghade atuh Neng. Salam. Karunya amat nelo Neng Rina galau. Oi, kan isyok stope nang pole bedinya. Cip, kan orang merantau ya. Kumaha jadi nasib orang kumaha? Aing ge bingung. Duh, Cip. Tuan make teh izin heula ka urang nyanak merantaunya. Beluan meureunnya ka urangnya. Aing ge bingung. Nah, itulah. Yuk. Emang maki gawe ka mana kitu bah? Di kota Neng, ilujeng dulur. Jarang pulang atuh bah. Heeh Neng, paling balik ge. Lebaran doang.